Selam aleyküm saygılı seyircilerimiz. Efirde Millet ve Zaman yayını ve bugünkü mevzumuz ve suhbetimiz Milli Hareket Veteranı ile Gojenov Rifat Ağa ile geçirilecek. Hoş geldiniz. Sağ olunuz. Nasılsınız? Yaxşıyıq. Sağlığınız? Sağlığımız yaxşı. Çünkü ben fizik hocası olsam da çok yıllar medisinayı da öğrendim. Özüm sağlığım için çok bilgim var. Onun için bilgili adam sağlığını da saklayıp kalır. Sizni görmekten memnunuz. Sağ gelgeniz için. Rifat Ağa, geliniz başından tanış etiniz kısa surette. Sizin tamirlarınız Kırım'ın hangi tarafından? Ana babanız kaysı köyde yaşadılar? Siz de nerede doğdunuz? Bizim tamirlarımız Kapskor köyünden. Babamın vesiyetinden, anamın vesiyetinden ben Kapskor köyümüze kayıtıp geldim. Ve Kırım'dan çıkarganda bizi 44. senesi, ne için deseniz, Kırım'dan çıkarganda 44. senesi bizim Koranta ya maşına yetmegeniydi, alıp gitken maşınalar. Sonra kaldık 4 Koranta, Kapskor'da. Babam dey, anama, abakay dey, galiba bizi kaldıracaklar bundan. Anam da dey, yok dey, kaldırmazlar, herkesi alıp gittiler de bizi de alıp gittiler. Son bir maşına geldi. Geldi endi akşam idi. Akşam idi. O maşinaya bizi hepimizi doldurdular. 4 Korantayı da dolduk. 2 tane soldat maşinanın ardına oturdular. Yola çıktık. Çıkardılar deniz boyu. Deniz boyu gidemiz. Ana o Kapskor'a gelseniz görürsünüz. Dülber, deniz, güneş. Güneş kona yendik. Ana o benim gözüm aldında kaldı. Biz köpekler de bütün adamların köpekleri oraya gelgeneydiler. O köpekler hepsi maşinamızın ardından çapaylar. Hayırlaşıylar o köpekler de. En küçük bir köpekçik son naciz çaptı. Son solun içinde kaminin yanına gelecekti. Orada yıkılıp kaldı o da. Öyle de gözüm oğne kaldı. Bütün ömrüm men şu Kapskor'a kayıtıp şu denizini, şu Dülber muhitini görmek idi. Kaç yaşındaydınız o vakit? O vakitte 6 yaşındaydım. Her şey aklınızda kaldı. Aklımda kaldı. Bu ne? Beni her vakit çağırır idi vatana. Sevgi doğurur idi benim yüreğimde. Onun için babamın vesiyetinden, anamın vesiyetinden, ağamların vesiyetinden bizler Allah'a şükür kayıtıp geldik. Özümüzün köyde babam söyleyeni gibi o Şelen Oze'nin boyunda bir çokrak var dedi babam. O çokrağın yanından yer alsan eğer o yerde her vakit su oluyor. Su olan yerde her bir şey olsaydı dedi. Öyle de yaptım. Yani öz köyünüzge kayıtıp? Öz köyümüze kayıtıp. Ana babanızın evi tura mı da? Ana babamızın evi, anamın evi addel neydi? Babamızınki addel neydi? Babamın evi caminin yanındaydı. Caminin yanındaki evi bozup başka ev yaptılar. Anamın evlerini de onu da bozdular, başka yaptılar. Öyle sual vermek isteyeyim. Balalığınızdan, gençliğinizden hatırlaysınız mı? Ana babanız sizge en esas öğretken bir fikirler, prinsipler nasıl idi? Neni sindirip aldınız gençliğinizde? Babam her vakit, babam işçiydi. Bağvanıydı, bakarıydı, bahçe bakarıydı. Onun için ben her vakit dereydi. Eğer toprakla işlesen, mal tutsan bir vakit aç kalmasın dereydi. Onun için
Мен бүгінгі күнде өзім физик олсам да, топырақнен іш көрем. Аз барымыз, қызмет олса келірсіз, көрірсіз. Аз барымызда инжир өсе, хурма өсе, нар өсе, бір şey өсе. Bütün inceliklerini bilesiniz. Hepsinin inceliklerini bilem. Өзбекстандан кетіріп қоян şeylerim var, hepsini gösteririm. Muzeyde de gösterdim ben onu. Rifat ağa, birkaç kere fizik dediniz. O sizin yaşlığınızdan bir arzunuz edi. Arzum edi. Bu aqta ekeyetiniz. Өзбекстана olganda birinci yıl kış. Pek soğuk. Ömer ağam dey. Men dey bu soğuk olmamazlık için dey karislerden gördüm dey bir peçke yapayım dey evim dibine dey. Evim dibine. Karis peçkası derediler vakti Özbekistan'da. O bütün evin dibi peçke olur idi. Gozapaya yakar edik, sıcak olur idi. Bütün avuk koğunuşlar şeyler bize giyer ediler, kızınmaya. Gitmez ediler akşam olsa da. Onun için o vakitte şu soğuklarda anladım ki dünyada adam için sıcak gerek. Onun sıcak olsa adam özünü yaxşı tanıyor, yaxşı alıp bara. Son mektebe okuganda, vardım. Ferdi ablamız bizim hocamız idi, Ferdi abla. Rusça bilmeseydik biz, bütün sınıfımız Tatar balalarıydı. O başta Tatarca anlatırdı bize, sonra Rusça söylerdi. Sonra bir gün Ferdi abla dedi, ben durmayıp sual verirdim. Ferdi abla, niçin böyle? Men sana dedi, o lise dedi, bir atım için bir kitapçık getireyim de dedi. Onu okusan son bilirsin. O kitapçık o getirdi Ferdi abla, ben okudum onu. Okudum, hatta 3. sınıftaydım, daha küçükteydim. Baksam onda termoядерный sintez için kısa bir noksan var. Вот bu şey bana sindi. Men diyeyim, bunu ne yapmak gerek? Son Ferdi ablaya gelip sordum. Ferdi abla diyeyim, ya ne yapmak gerek bunu? Onun için değil, Rifat değil, Kadem değil. Sen de okuyup, yaxşı oku değil. Söyleyen şeyini ben nasıl dedi öyle de yaptım. Fizika mektebi bitirdim. Son mektebi bitiren son vakti 10 sınıfıydı. Mektebi yaxşı bitirdim. Bir tane 4'üm var idi. Onun için medal vermediler. Medalsiz bitirsem de yaxşı bitirdim. Fizikayı 5'le bitirdim. Pek severiydim fizikayı. Особенно atomная, ядерная fizika. Bütün jurnallar alıp okuraydım. Üniversitete girmeye vardım. Университет, Среднеазиатский государственный университет имени Владимира Ильича Ленина в Ташкенте. Это была мечта моя. Son armiyaya aldılar. Termez'e armiyaya düştük. Termez, Özbekistan'ın en aşağıdaki точкасы. Организовываю таких же, как я, ребят, в Дальверзине, в 7-м отделении, делаю кружок, и мы начинаем с бега. Бег, потом штанга и так далее. Хочу коротко сказать. И в течение 2 лет я становлюсь чемпионом среди школьников Беговатского района. Выступаю в Беговатском районе, весь стадион аплодирует мне. İradenizni terbiyelediniz. То есть, да, вот этот сценарий, вот это все, оно привело меня к мысли, что надо заниматься. И onun için, şimdi de, вот bizim балалар үшін, мен намуне oluşum gerek. Ne için? Çünkü eğer балалар, даже слабые, да, вот так, как я был слабым, могут стать чемпионами. Потом, через несколько лет, я выступаю в Черчаке, в стадионе «Химик».
Весь стадион аплодирует. Рифат, вперед, беги, ты первым должен быть. Весь стадион кричит. Вот это создало во мне сильную волю, уверенность в себе, что можно добиться всего. Для этого нужно быть энергичным, волевым, сильным. Вот эти мысли меня всегда двигали вперед. Марш-бросок вокруг города Термеза сделали, 10 километров. А я же чемпион Республики Узбекистан среди школьников был. По бегу на 1500 метров. И я, значит, обгоняю всех, прихожу первым, сижу и жду, когда догоняет, я снова иду. Короче, я первым пришел на дистанцию. И командир говорит: слушай, говорит, ты кто такой вообще? Я говорю, я говорю, имею первый разряд по бегу на 1500 метров, говорю. Поэтому, говорю, вот такой вот спортсмен. О, говорит, это хорошо, говорит, ты, говорит, будешь у нас получать всегда. Короче, вот армейская жизнь моя сразу пошла с этого момента хорошо, что вот с первых дней она. И, короче, я становлюсь в армии секретарем комсомольской организации батареи, потом секретарем комсомольской организации дивизиона становлюсь освобожденным. Меня направляют в школу, партийную школу. Я заканчиваю одногодичную партийную школу. И после армии опять приезжаю в Ташкент, тот же университет, тот же факультет, поступаю в отделение физики и, в общем, отлично все сдаю. Через 6 лет тогда было в университете. И вот после того, как я кончил факультет физики, отделение ядерной физики, ну, Uzbek mektebiydi, 117. И yana mektep yapan son, o yana mektebe bizi geçirdiler. Onda da başladım işlemeye, hoca olup, fizika hocası. Ballar pek severdiler. Ben hiçbir vakit bir balaya iki koymaz idim. 25 yıl 3 ay işledim fizika hocası olup bu mektepte. И son 7 yılda o mektepte gene direktор мектеп oldum. И мне говорят: так, Рифат Асанович, а что вы такой вы человек, вот, знаете все, а что вы не выдвигаете свою кандидатуру в народные депутаты СССР? Как раз демократия началась. И я выдвигаю свою кандидатуру в народные депутаты СССР. Это долгая история, я сейчас не буду. Школа дает мне отличную характеристику. Учителя все за, родители за, значит, так далее, так далее. Но по Кировскому территориальному округу города Ташкента мы тогда баллотировались 13 кандидатов. Я, короче, не прошел, но потом ко мне обратились Завгорано и так далее. Выдвигайте свою кандидатуру, говорит, в Узбекистан. Узбекским будете. Если, говорит, в крайнем случае, городской совет. Я выдвинул свою кандидатуру в горсовет. И я прошел. 3 было кандидатов. Я прохожу депутатом Ташкентский городской совет. И ко мне один единственный крымский татарин из города Ташкента, Фазылбеков Атхам Ибрагимович, первый мэр города Ташкента, меня делает председателем комиссии по национальным вопросам. Понимаете, такое уважение было, честь это была. Я делаю что? Невероятные вещи. Я хочу сделать Ташкент и город Судак города побратимые. Оттуда меня направляют в город Судак, чтобы я выступил там. Они соглашаются, все 250 депутатов голосуют за то, чтобы Ташкент и Судак сделать города побратимые. Это при Советском Союзе было еще. Я приезжаю в Судак от имени городского совета города Ташкента и выступаю на сессии Судакского городского совета. А наши соотечественники уже вернулись в это время, сидят на участках своих, палатках. И я, значит, от имени города Ташкента, от имени депутатского города Ташкента говорю, предлагаю это. И Судакский городской совет, тоже идя навстречу, согласие дают.
Из города Судака едут люди туда, в Ташкент, я их принимаю, они выступают перед нами. То есть мы договариваемся. Я счастлив тем, что я участвовал в таких вот мероприятиях, и в национальном движении участвовал, в Москву ездил 7 раз. Мы все добивались возвращения нашего народа на родную землю. И благодаря вот этим действиям наших людей, ведь наших авторитетных людей, как Бекрага, Жеппарага. Мен бұл сөзлеріңіздің девамы оларақ сұрайжақ олам сізден. Мына бір инсан, зенаты бар, güzel işi бар, evi, баллары, оқойлар, çalışалар. Мына бұл инсанның içinde nasıl bir tabiat çizgileri olmak gerek ki, yani erşini taşlap, belgisiz bir şarayetke kelmek de yanıdan, sıfırdan başlamak için. Nasıl çizgilerге sahip olmak gerek insan? Это очень интересный вопрос был. Бұл pek sual, derin sual. Onun için, биринчиде sevgi olur gerek adamda. Sevgi к земле, к родной земле. Вот эта любовь к родной земле всех нас тяготела к Крыму. И даже рожденные вдали от Родины дети наши что-то мечтали вернуться в Крым. Для них была эта мечта. Вот если ты основываешься, базируешься на тех великих идеалах добра, справедливости, чести, то тебя не осуждают. Чтобы пропагандировать идеологию добра, справедливости, истину в прошлом, которое было, нужно создать музей. И в этом музее... Это было в 2001 году. И в этом музее я думал исторический отдел создать, этнографический и в национальном движении крымско-татарского народа. Вот 3 отдела создать. В национальном отделе показать всех тех наших людей, которые в течение долгих лет добивались возвращения нашего народа на родную землю, они не смогли вернуться. Это Жеппарага, Бекрагалар, Бекрага здесь, хотя похоронен, но Жеппарагалар, Шейлер остались там, где-то в других местах. Но их идея, Амитхан Султан, их идея вернуть народ на родную землю, Крым, и быть равным среди равных, вот это двигало нас всех. И мы шли за ними по этому следу. И мы вернулись, добились. И вот это я хочу все в музее показать. И греки были, и болгары были, и римляне были, все в Крыму. Пусть все будут. И русские живут сегодня, большинство, и украинцы живут. Все мы вместе должны быть. Все мы должны поднимать Крым. Вот это я хочу показать в этом музее. Но Хапсхор – деревня это. Там мало народу. Только когда сезон, я рассказываю это, часами могу рассказывать, что вот этнография была такая, там экспонаты. И вот эта идея, когда вы задали вопрос, когда идея возникла. Идея возникла, и потом я встретился с Натальей Георгиевной Городецкая. Она говорит, отличная идея, Реваз Александрович, давайте ходите к нам. Я 3 курса их, значит, посетил. Потом им понравилось очень, как я умею выступать, говорить. И они говорят, давай у тебя проведем семинар и конференцию одну. Я в Хапсхоре их принимаю и делаю. И мы 7 человек выигрываем грант. И среди них, среди этих 7 оказывается, я в том числе. Айры бір бина oldu. Да, Nasıl да. oldu? Не, айры бина не сделали. Это сделали у нас в доме. У нас в доме, прямо evimizde yaptık. Muzeyге birinci eksponatlarını qaydan taptınız ve qaydan topladınız? Bütün храмın içinden. Birinci de Хапсхор'un içinden. Хапсхор'un içinden keli taptım, keli, такой огромный таш, вот deseniz görürsünüz. И o
Onu көтермек мүмкін değil. Bir 200-250 kilo. Son dam taşı. Dam taptayan taş değiller. O da büyük abile okten damlar toprak eddi. Yağmur yağanda ana o toprak su geçmesin dibe deyip o neşne taşlen bastırdı. Onun için yapayım. Onu aldım tap новый svet'te var aldım. Son bu digirme kelliyi taptık mayak. В общем, bütün Kırım'ın içinden ana o eksponatları tapıp satıp aldık. Договор заключать etip, письменный отчет дали, бухгалтер молодцы, все это сделали. Şimdi o eksponatlar, o şeyler, eşyalar tutar mı sizde? Son kartları topladım. Ahmet ağamlar, Zekeriya ağalar, и так далее. Hallaga tuvarçı, и так далее. Bütün olan kartları topladım. Onlar söylediler. Koydan kimler cenke gitti. 482 adam bizim Kapskor koyundan cenke yibergenler. Trudarmiya, и так далее. 480 adam. Onun spiskasını yaptık. Şimdi o muzeyde mende o asılıp duruyorlar. Koydaki belki de çoxraq olsun, dağ olsun, qaya, onların adları. Adlarının bağlı olan tarixini gayrıdan canlandırmak için. Tarih için o koyun adlarının şeylerini Hallağalar, Zekeriyağalar, Ahmet ağamlar pek yaxşı bilir ediler. Но, к сожалению, o adamlar şimdiki hepsi vefat etti. Енді олармен yaxşı öğrenemedim. Lekin Kapskor için onları toplaganda kısaca onlar bir kitapçık yazdılar. Kapskor deyip o kitapta yazılmış bayağı şeyler. O kitabı alıp okuyuz gerek onda. Merifat ağa, yayınımızın sonunda buna bakınız. Siz böyle tecrübeniz büyük. Yaşınız indi büyük gerçekten. Çok şeylerden geçtiniz, gördünüz. Mana ködeşler görüşüvü ola belki de koyunuzda ya da umumen yaşlarla, orta nesil insanların görüşkende onlarga neni anlatmağa tırışasız? Nasıl nasihatlar beresiniz? Bizler ködeşler görüşünü çok yaptık. Ben özüm bütün vakit alıp varır edim. Nasıl nasihatlar ve yaşlarga neni öğretmek ister ediniz? Ködeşler görüşülerini geçiriş gerek. Koyden başka yerde yaşasalar da koy babaların, dedelerin koylarından bağlı oluşları gerek. Birbirlerini tanışları gerek. Sevgi sindiriş gerek onların yüreklerine, onların babalarının, dedelerinin toprağına, Dülber Kırımımızga. Bu Dülber Kırımımızda bugünkü günde pek çok millet yaşayır. O milletlerin, vekillerin hepsini sevişimiz gerek, sayışımız gerek. Birlikte umumi bir işini yapmak. Umumi birlik olup, onlarla iş yapış gerek. Kur bu fikirde olup, yaşayış gerek. Bu bizi köterir. Bu bizi bugünkü günde dünya de köterir. Başka milletlerine sevginen, yaxşı niyetle biz olsak, onlar da bize severler, sayarlar, geleceğimiz yaxşı olur. Onun için dinde de olsun, dilde de olsun, yaşayışta da olsun. Rifat ağa, ve böyle nasıl da şahsi arzunuz var. İçinizde de belki de yapıp olamağın değil de yapmağa istegeniniz bir şey kaldı mı? Arzum böyle. Bizim halk pek çok kıyınçılık görüp gelgen halk. Men özüm gördüm Özbekistan'da açlıkını gördüm. Bizim Korantada 3 adamımız öldü açlıkta. Açlık yıllar. Şu günler yaşlar için, bizim gelecek nesillerimiz için olmasın. Ben pek isterim bizim yaşlarımız yüreğinde sevgi olsun. Bir adam sevse vatanını, kadını sever, kızını sever, balasını sever. O sevgi adam için büyük bir güç verir. Yaramay şeyler yapmıyor adam.
güzel sözler. Yayınımızın sonunda tamam sizin nasihatınız gibi oldu. Çok sağ olunuz Rifat ağa. Sizge Allah sağlık versin, uzun ömür versin. Saygılı dostlar, bizim ile olganınız için teşekkürler bildireyimiz. Millet Telekanalı öz yayınlarını devam etmekte.